Hadian ka jingya rengkang ding keper jengki arngut ki MLA ka Kongres nari bhoi ki bakentup yau MLA ka mau hati ba Charles Marngar ubaderu u Presiden ka Parti Kongres hari bhoi badu MLA ka Seneng Dr. Celestine Lingdo ki baralit ban penyaso no yara desha ke NPP. Hendrai ka Parti Kongres hapo kalama jaka Ribhoi District Congress Committee RBDCC kidala banjit biang kinong yalam bathamai jaka Parti Kongres hari bhoi district. Kini kinong yalam bathamai ka Parti Kongres hari bhoi kikentup yau Presiden lajid yau ba MG Karshanlor, Working President GS Shadab, Senior Advisor Stan Lewis Rambai, Advisor Adrian Khan Milimngam, Vice President Rocky Marwen Prang Singkli, Reverend P.W. Penar, Shalwis Malai, bat General Secretary, Defender S. Lamare, bat kiwe. Habagran si kinong thok kubor, kinong yalam bahak mat ka parti, kilaong, bagajing pet seng no ki arngut ki MLA ka Kongres, kamsyam lakta ka Parti Kongres hari bhoi, namar hari bhoi district ki pad ba kidon ya kajing syania haka Parti Kongres. Nakaliang ka Ribhoi District Congress Committee ni pelpau di Sukmen. Pedang di jingya lenti ke ba koram di badon di jingwet. Lengba jingya mi no jong ke arwat ki MLA ha ke bakum ke parti ngila syania ngila kami lenti sibun ke na i. Bangin yo bandang ya ke jing trekam nang Sukmat. Halor di jingmi jong ki ngimdon badon. Satu kadai a part of Indian party politics. Kejingarung kejingmi pengimdon ni ban ong imdon jisu rem bat kebangi kwa ban ai ga kubor kamtam kerpal yang dipai ba nong kesan jongga parti Kongres kalong bakin nomret mesin kat sebangile ngiyo ke positive response but im artetir ba ngin sele rengkat buat presiden buat mai sasisen pat ya kemas enrollment bat hangtang ini iya ka real strength jong parti Kongres suabakan yami madan sya kino ke election te mentang kasih kadeka jingker khu ke parti ke jingmen bat ke jing penskam ya ke mensim ladadon ke bala senjor ke komperhat ladadon ke bala ki ke bala lengah sepangata ke parti Kongres bat kene ke jingja kane kasih kane ke jubab dan kementai jengki wat ki ke parti Kongres kanom du bat kam judu bat kanom yap lano tang kini ki bor ke bangidam blesbur si ke bakso komen hak jingya inti ke jonga kum unong trei jongka parti Kongres kepada du ke sedang ke bang join politics dan ke Kongres bat minta kesni ada kesni ke bang asno komen sotonan abage ni di khon samla jong kadong katang jemi kentam pendek di Ribhoi District wat apeng jeng do no ya kinong yalam ki argut ki MLA ki belabi no badai kinong kitkam jo ke district ngai sultanat pat entah kesni wa kini ki khon sama ki balami syakmat ban yasim ban kit ya kelungkor ban penklan ya ke parti hakisi ban hewan ngindom du jeng kermen namar bahpo Ribhoi District ni ke Kongres kadang klan haduk mentah wat la ngimdon su ta nong yalam bahkmat baik kini ki khon sama jo ni kinong yalam ki bakham tebet ban yik balalik na bismi so hadin ba nilai yang jinja hakini ki benai ki bladap hak ba ki arngut ki nomi khmat kina yalam jongka parti Kongres na po Ribhoi District kata kalong iba Charles Marngar bolong presiden jongka Ribhoi District Committee angkat bat Dr. Celestine Lingdo kilami no na kaseng na parti Kongres man penyeso ila dia bat ke parti NPP harangkat bat kejingdan lang ni ba Gabriel Walang belum mende jangka Nuston te nakaliang jangka Ribhoi District Congress Committee hadin jadi hat berseni ba nang ba jangki katukan ni leki tayo ai perkat dengan puson kumno ba penklan ya parti halor kejingduno jangi ya presiden barang ba jang ke distrik kilayo ya karai mentakasi bansim ya kesenjam banjit ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jang parti Kongres kentup nadu presiden working president
Vice President ki General Secretary bat barok kinong tikam jong ka parti kongres hapo ki Hoi district. Pengidan hangai menta barok ki nang kitam di Batmai akiba ka district congress committee menta kasi selaibit banjir ya kinot nang kitam di Batmai jong ka parti kongres. Kene ki janmiat ka bamenta dak jingerai lang badi mundur lang jong barok ki member kinong kitam jong ka district congress committee ilayo bantun scam ya presiden bapura jong ke parti katai ide musar MG Kharsan Lor nangta working president iba Sunlight Shadap senior advisor iba Stanley Wis Rembai advisor iba Adrian Khan William Ngam ki vice president iba Prang Sengkeli iba Rocky Marweng i Reverend PW Penar iba Shalwis Malay kumjuru yau General Secretary iba Defender S Lamare i Astan General Secretary iba Donbok Lang Kharsandi ki Joint Secretary jong baro Southly ki block kentup nadu ka Umroy ka Nongpo ka Mahati bat ka Umsling bat hagbede pat bat ki member jong ka Mahati block kane ke komiti kelayarai bangin saya perkhat pat hadian bengilayo ia ka komiti ke Bapura jong ka Mahati block.